Assam State Rural Livelihoods Mission Matiti Hek Pen ASRLM Pen Sericulture Atum Pen patirpi ponsi Ansuse Ingki kepangrengji tu RDKP Japan kedam tang chiti ni phai keparni kechengsi ahormu keron ajai mek kedeng West Karbi Anglong Hamre Rong Supi District Hempiang Kang Kopia Potsi ke Papi Hup Anparta Sai Kam Sai Puatum Kopia Potsi Metang Sai Mo ke Klemang Tek Kavidet Mapu West Karbi Anglong District Commissioner DC Saranga Pani Sarma Pen Mai ke Phalong Karju Pedwahut Sericulture Superintendent Gobind Chandra Kalita Hin Pen Ingki kepangrengji ahormu keron Deng Pon Popu Alamchak Tengsi Ingki kepangrengji ahormu Bang Pocket SHG Klembang Phiatumaphan keron Padu Pondo Labang Suamay Long Sericulture Sai Kam Kelang KAC Secretary Diori Ronghang Hamren Sericulture Superintendent Gobind Chandra Kalita ASRLM Pen DFE Josna Kropi Extension Officer Maloting Lengpi Assistant Manager James Tiso Sericulture Inspector Mongol Singh Rongpiatum Pen Sericulture Pen Kerona Hormu Pipi Aprang Ingki kepangrengji Pen Ali Kelong Pen Anpar Ansose Ali Gachepalong Muchot Jia Phan Paridun Thailand pen dak West Karbi Anglong SRLM hin pen itum so Sericulture Department pen itum selang ponsi 42 jon beneficiary ba SHG members atum phan mamala Sericulture ba Ingki kepangrengji atum phan nilitum Sericulture pen selang ponsi 42 members atum phan ason kedorka atum phan nilitum plot ponitlo Halapu West Karbi Anglong District Hempi Hamren Rong Supia Long Sericulture Sai Kam Ahem Kamurim Krai Siling Kawe Inghap Kebak Karlo Kicho Lanchot Kalisi Ahem Sita Meki Rutuji Angring Kido Kokajok Sai Kam Along Choko Marki Klem Hemarlo Kido Anta Kaperi Mimiang Tek Do Koklo Puta Chetan Rinti Laso Pen Langdam Pulute Department Angbong An Kamara ke Sericulture Superintendent Asai Hemta Ihum Lopusi Jongpon KAC Kachari Sericulture Sai Kam Kelang Pon EM Kachirong PP Anparta KAC Sericulture Secretary Diori Ronghang Atum Pen Sai Hemalong ke Dola Pen Themuchot Kimpon Popusi Chirok Tok Arat Atum Pen Chetan Rinti Department of Sericulture Falor Pora Kiba support diar karone jitu SRLM ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েলি লেটাৰ ইছ্যু কৰিছিল আৰু এই প্ৰসংগ ৰিচৰেক্টিয়ে আমি আজি 50টা SHG আমি চেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি কিছু ৰিয়েৰিং এপ্লায়েন্সেছ আমি প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ যেনে প্লাষ্টিক ৰিয়েৰিং ট্ৰে দিছোঁ টাৰ্পলিন দিছোঁ তাৰপাছত আমাৰ ৰিয়েৰিং নেট দিছোঁ কেষ্টৰ চিট দিছোঁ কেচেৰু চিডলিং দিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিল যাতে এই মিনিমাম সাপোৰ্টখিনিয়ে SHGখিনিক কিছু হলেও যাতে তেওঁলোকৰ ইকনমিক আৰ্নিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইকনমিক বেনিফিটৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সাপোৰ্ট দিয়ে সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে আমি আজি জয়েন্টলি SRLMৰ লগত যেটো আমি কনভাৰ্জেন্স বুলি ক'লেও ভুল নহয় যাতে আমাৰ যেটো লেডিজ গ্ৰুপ আছিল ওমেন গ্ৰুপ আছিল তেওঁলোকক আমি মিনিমাম এটা সাপোৰ্ট দিছো তেওঁলোকৰ যাতে যেটো ডমেষ্টিক ইনকাম বা যেটো তেওঁলোকৰ ফ্যামিলি ইনকাম হয় যাতে হেতু কিছু ইনক্ৰিজ হয় Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KTV News